Iza mwebwe muduteze amatwi muherereye ahantu hagiye hatandukanye, turabasuhuje rero tubahaye n'ikaze muri ano makuru yacu. Muri inshuti zacu sakadasohoka, aha ni ku Muvumu Online TV twongeye kuhahurira, tugiye kubagezaho amakuru rero, amakuru akomeye cyane atandukanye arimo agenda avugwa mu bice bigiye bitandukanye by'isi. Tubagezaho amakuru abavugwa mu mutekano, politike na diplomasi ndetse n'imibereho myiza, ayo yose turabasesengura tukanayabacukumburira. Mutwemerere inshuti zacu tugende tubagezaho amakuru abagiye atandukanye, amakuru abavugwa hirya no hino. Turabasuhuje rero tubahaye n'ikaze muri ano makuru yacu. Mwebwe muherereye ibota Masimbi, ni ukuvuga ngo ntitujya tubarenza ingohe, abaherereye ku migane y'Uburayi, Amerika, Aziya na Oceania, abaherereye mu bihugu by'ibiyaga bigari, namwe tubahaye ikaze. Tubahaye ikaze muri ano makuru rwose, amakuru abakomeye cyane. Ni amakuru akomeye cyane, aho ibintu bikomeje gucika hagati y'inyeshyamba za M23, ubu zirimo kugenda zigarura uduce tugiye dutandukanye hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Inyeshyamba rero zasizoye ibikabije cyane, aho muribuka ko Minisitiri w'Intebe wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yari yasuye Goma mu gihe cyashize, abatangariza ko ubu ngubu bagiye gukora iyo bwabaga, bakongera ingufu za gisirikare mu mpande zose, hanyuma bakirukana ingabo za M23 ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho ingabo za M23 zaje kugira icyo bita umujinya w'umuranduranzuzi. Ziratekereza ziti ubutegetsi bwose butuvireho inda imwe, nta perezida nta minisitiri. Perezida Chilombo Tshisekedi aravuga ati tugomba kuva mu gihugu twavukiyemo, none minisitiri umwungirije nawe aje avuga ko tugomba kuva mu gihugu twavukiyemo. Bahita bagira rwose ikintu cy'uburakari gikomeye cyane, bahita bakoresha imbaraga izi zikomeye z'umurengera, bahita bafata Kanyabayonga, byari byarananiranye ko ifatwa, bahita bafata n'utundi duce twose tugiye dukikije Kanyabayonga. Ubu tuvugana iriya Kanyabayonga muzi yuko yari umurwa mukuru wa teritwari ya hariya Irucuru, baje rero kuba bayifata. Ubu tuvugana nibo barimo bayikontrola 5/5, n'abaturage nibo barimo bagenda baha amabwiriza nk'uko twagiye tubigarukiraho. Ni ukuvuga ko rero ubu ngubu hariya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibibazo bikomeje kuba ibibazo hagati y'inyeshyamba za M23 ndetse n'igisirikare cya FARDC n'ihuriro ryacyo. Muzi yuko igisirikare cya FARDC gifite indi mitwe myinshi igitera inkunga, harimo SADC, abacanshuro, abarundi n'ingabo za Afrika y'Epfo. Hahuriye ingabo nyinshi ku gufasha Felix Tshisekedi kugira ngo arebe ko yakwirwanaho, ariko ubu ngubu byarananiranye pe, byarananiranye kubera yuko M23 ikomeje kubanikira cyane imbere ku murongo w'urugamba, aho igenda ifata ibice bigiye bikomakomeye hariya muri Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Inshuti zacu zakadasohoka rero, kandi subscribe, comment, share na like kugira ngo amakuru yacu akugereho mu bambere. Wowe wamaze kubikora rero turagushimiye cyane, turagushimiye rwose, ibi byimaze kuko wakoze ibintu by'abagabo. Nukuvuga ngo rero ubu ngubu turakomeza tugaruka mu makuru yacu, amakuru abagiye atandukanye tugenda tubabwira hano ku gitangazamakuru cyanyu kandi cyacu, iki gitangazamakuru Umuvumu Online TV. Ahangaha niho duhurira tukagenda twungurana ibitekerezo, ariko tunabagezaho ibiganiro bigiye bitandukanye ndetse n'amakuru abagiye atandukanye. Murabizi cyane ko twitsara mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mu burengerazuba bwa kiriya gihugu, tukabagezaho amakuru update abarimo kugenda ahavugwa. Reka n'ubundi duhite tugaruka rero ku makuru akomeje kuvugwa bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho twavuganye n'imboni zacu zihari n'ubundi zikagenda zitubwira ibiri kugenda bihakorerwa n'ibikuri kuhavugwa. Ni ukuvuga ko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ubu ngubu hazindutse havugwa amakuru tugiye kubabwira, ari nayo tugenda tuba asasanura tunayabagezaho 5/5. M23 yasabye abanyekongo kwirinda ibyo batangarizwa
n'ubutegetsi bwa Perezida Felix Tshisekedi. Iyo ni ingingo turi buze kwibandaho. Igisirikare cya leta ya Repubulika na Demokarasi ya Kongo, aho ni ku rundi ruhande turi buze kugenda twibandaho. Turababwira ko igisirikare cya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kivuga kuri General Chiko Chitambwe uvugwa ko yaba yahungiye muri M23. Uyu ni wa musirikare twavuze tubabwira ejo ko yaba yaratsinzwe urugamba, abaturage bakamwirukaho bashakisha aho yaba yari yagiye muri hoteli aho yaba yaraye, bakamushakisha nk'abashakisha uruhindu ngo bamukubite kubera ko Kanyabanyongwa yafashwe. Abaturage byarababaje cyane. Uyu rero amakuru ari kunurwanirwa avuga ko ubu ngubu yaba yamaze gucikira muri M23 akajya kwifatanya n'ingabo za Alliance Fleuve Congo. Turaza kubihagarikiraho 5-5 turebe se ibi koko niko byagenze cyangwa ntabwo ariko bimeze. Reka twinikize duhita tugaruka ahangaha tubabwira amakuru ari kuvugwa. Ni ukuvuga ko M23 yasabye abanyekongo kwirinda ibyo batangarizwa n'ubutegetsi bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo, bikubiye mu nyandiko umutwe wa M23 washyize hanze ukoresheje umuvugizi wayo mu bya politike. Zivuga ko igihe kigeze kugira ngo abanyekongo bahishurirwe ibinyoma ubutegetsi bwa Kinshasa bubatangariza umunsi ku wundi. Izi nyandiko Lawrence Kanyuka, umuvugizi nyine wa M23, yazishyize hanze akoresheje urubuga rwe rwa X rwahoze rwitwa Twitter ejo hashize tariki ya 30 z'ukwezi kwa 6 2024. Ni inyandiko zigaragaza ko guverinoma iyobowe na Bwana Tshisekedi irwangwa n'ikinyoma. Yes, ni guverinoma nyine iyobowe n'uriya Felix Antoine Tshisekedi. Uyu Kanyuka yakomeje abwira abaturage ko iyi guverinoma irangwa n'ikinyoma kandi ko nyuma y'icyo kinyoma ari nta kindi kiyiranga. Izi nyandiko zigira ziti: igihe kirageze cyo guhishura ukuri ku binyoma bivugwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Ubu butegetsi butuma abaturage baturiye iki gihugu bizera ko ingabo za FARDC n'abambari bazo bashobora kwiyongera imbaraga ku buryo zahita zirukana M23 mu bice yabohoje. Inyandiko zikomeza zigira ziti: rwose ihuriro ry'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ntirishobora kwirukana M23 aho igenzura mu bimenye neza ko buri gace kabereyemo imirwano hagati ya M23 n'ingabo ziri muri iryo huriro ry'ingabo za RDC. Rirahunga kandi rigata n'ibikoresho byinshi bya gisirikare buri ahabereye imirwano hose, hanyuma ku kanya tugahita tukahakontorora. Uwo ni Lawrence Kanyuka, umuvugizi wa M23 ukomeje gutangaza amakuru. Kanyuka yasobanuye ko urugamba M23 yarwanye kuri uyu ku cyumweru yarufashemo imbunda ziremereye n'izito kandi inyinshi izifatira mu gace ka Kirumba akarimo ibirindiro by'ingabo za RDC byafatwaga nk'ibikomeye. Ni ukuvuga ngo biriya biro byabaga Kirumba byafatwaga, biriya birindiro byafatwaga nk'ibi iri inkingi ya mwamba ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Avuga kandi ko ibi bikoresho M23 yatangiye kubikoresha ndetse ko ari byo iri kurasisha ihuriro rya ziriya ngabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa.
uyu muvugizi wa M23 mu bya politike yanibukije ko kandi kugeza ubu leta ya Kinshasa ikinangiye kuganira n'umutwe wa M23 ngo mu gihe uwo mutwe ukomeje kubatsinda inshuro nyinshi ku rugamba, uwo mutwe urabarusha. Ikibigaragaza nuko igenda ibambura uduce n'ibirindiro bari barimo bagahita babihunga. Inyandiko za Lawrence Kanyuka zashoze zibutsa abanyekongo kuyoboka ARC M23 kugira ngo abantu bose muri rusange babashe guhagarika ubutegetsi bubi buteza abaturage ibyago n'intambara. Aya ni amagambo ya Lawrence Kanyuka, umuvugizi mu bya politike. Umuvugizi mu bya politike ni amagambo akomeza kugarukaho ashishikariza abaturage kutita ku butegetsi bwa Antoine Felix Tshisekedi, avuga ko ari ubutegetsi bubi cyane, ubutegetsi bw'ikinyoma. Ni ukuvuga ngo ku rundi ruhande twabagarikiye ku makuru n'ubundi arimo avugwa hariya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho igisirikare cya leta ya Kinshasa cyagize icyo kivuga kuri General Chiko Chitambwe uvugwa ko yaba yahungiye muri M23 akajya kwiyunga n'izi ngabo, kubera yuko muzi yuko inkuru zigiye zitandukanye zakomeje zigaruka zivuga ko uyu Chiko Chitambwe yaba yaratumye Kanyabanyongwa ifatwa. Ni amakuru twari twagiye nayo tugenda tubasengurira. Igisirikare cya leta ya Kinshasa cyagize icyo kivuga kuri General Chiko Chitambwe uvugwa ko yaba yahungiye muri M23 kwifatanya n'uwo mutwe. Bikubiye mu butumwa bwatanzwe n'umuvugizi w'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo uherereye mu bice byo muri Butembo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, Bwana Lieutenant Mbuyi Regan avuga ko General Chiko Chitambwe ibimuvugwaho ari ibinyoma. Uyu muvugizi yavuze ko Chiko hizwe bukware ahigwa n'abaturage ko kandi ari byo byaviyemo kuvuga ayo makuru we yita ko ari ay'ibinyoma. Yagize ati ubu ngubu komanda w'Amajyaruguru ararwana ku rugamba n'ingabo ze kugira ngo babashe kuzana umutekano w'ibirindiro byabo Ikirumba no gushimangira ibya Kesiye na Arimbogo. N'ayo makuru uyu muvugizi akomeza avuga ko ibyo ngibyo ari ibinyoma bikabije cyane, ahubwo ari ibintu biri kugenda bivugwa n'umutwe wa M23 kandi atari byo. Ku rundi ruhande twababwiye ko inama idasanzwe yateraniye i Kinshasa igamije gufata ingabo zo guhagarika M23 ikomeje kwigarurira ibice byinshi mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni ukuvuga ngo aho ngaho ni umutwe wa M23 wakoze ibikomeye, wongera kugira ute ahangaha wongeye kujegeza ingabo za leta ya Kinshasa. Aya makuru rero n'ayandi mukomeze mutwemere inshuti zacu z'akadasohoka, dukomeze tuyabagezeho 5 kuri 5. Murabizi muri inshuti zacu kandi mubana natwe igihe kinini. Amakuru ava muri ibyo bice avuga ko ibyo ko byakwirakwijwe kuwa gatandatu nyuma yuko hari hagamijwe amashusho yavugaga Ibutembo, aho byasobanurwaga ko abaturage barimo guhiga General Chiko muri hoteli bakekaga ko acumbitsemo.
ngo kugira ngo bamusabe ibisobanuro nyuma y'ifatwa rya Kanyabayonga. Iyi Kanyabayonga rero twakomeje twigarukaho, yababaje abaturage muri rusange n'abategetsi ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bavuga bati uyu wari umutungo wacu wagombaga kuguma ahangaha. Haje no kugaragazwa indi foto igaragaza General Chiko Chitambwe ari kumwe n'abandi ba ofisiye bo mu ngabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu bice birimo kuberamo intambara iki gisirikare gihanganyemo n'umutwe mu 23. Ni ukuvuga ngo rero ahangaha ingabo za FARDC ziremeza ko uyu Chiko Chiwewe ari muryeye, ari mutaraka, akomeje kubwiriza gutanga amabwiriza nk'uko yayatangaga, kuba yaratsinzwe intambara ya Kanyabayonga. Ni ibintu bazagenda bakosora, Kanyabayonga ikongera igasubira mu maboko y'Abanyamerika, mu maboko y'Abanyekongo, ariko ibintu tutapfa kwemeza neza nimba ari byo. Reka tubitegereze rero turebe uko bizagenda bimera. Nshuti zacu z'akadasohoka rero, nimutwemerere aya makuru uyu munsi tuyasoreza ahangaha, tubabwira ko amakuru yacu ari akagaruka. Mwari kumwe n'ikitangazamakuru cyanyu cyaguye kandi cyagutse gikora ku murongo wa YouTube Umuvumo Online TV. Mukomeze kugubwa neza, mugire impagarike n'ubugingo mu byo mubasha gukora byose. Hanyuma andi makuru turaza kuba tugenda tuyabagezaho mu kindi igihe gikurikiyeho.